Yeshe ore tena kipindi naa etiu ene tuko darasani ikitii darasa nagira aiteng'en iyiok kayaki oshiake iltung'anak oopaasha oota ntokitin naiteng'en iyiok naa kashipa taata oleng amu atii enkang empapa oleng oyioloi tolosho le maa tenkaraki eramatare oondupas naa keeta ntokitin kumok naiteng'en iyiok kira ilaramatak lormaasai. Yiolo ajo ore olameyu nitanyamala iyiok kira olosho le maa naa ore enaa lompapa Paul naa kiteng'en iyiok enikinko tenikisurvive ashu tenikiendelea weramatare ang kiata enkop ang netii olameyu nemeye nkishu ang. Neeku ashipa oleng unaona hadi tuko na eeta mpaka egira sii airemisho unaona hii ore ele mashungwai naa olaitayio nai te farm amu etuuno tinewueji ntokitin kumok oleng naa keliki ake iyiok kamaa enakata olameyu enapaelong kata amu etuata iltung'anak inkishu mayiolo tenaa were you affected by the drought ketuata apa ntare inonok ama nye ndupas kwanza na vile naure olameyu etwe kake aiwa nyamalu amu karanganashara natalashara naranyo neokunu nkujit nidorukunye naikoonjine nenkanasha mama nadarewengi pokiteng nemikimari nailepilep nelo laputa lai nailepilep so the end of the day natum inkishu karibu ono nemena inei nusutua naponu ake ya effect kidogo kake well etunye entoki nono etunye maybe 5% kajoki irmaasai inyite enderretena ore tenakata netamayiana iyiok Enkai ore tenakata eninyototo pidung nkujit inonok niindim adung'o nkujit niindim ainosa olari mzima arashu ilarin aare kake kikitoni kajoki nanu irmaasai inyito ninyoto nipalipal elototo nidumu entasat orpanga nedumu orpayian nidumu olikae oltarge ninyoto aitajiaya endaa. Mary's Pet Show, inspiring lives. Wow, olaing'urani le Mary's Pet Show supa oleng tepooki wueji nigira atumie iyiok tena rishata ashipa oleng taata amu ajoki oshiake ore tena kipindi naa etiu ene tuko darasani ikitii darasa nagira aiteng'en iyiok kayaki oshiake iltung'anak oopaasha oota ntokitin naiteng'en iyiok naa kashipa taata oleng amu atii enkang empapa oleng oyioloi tolosho le maa tenkaraki eramatare oondupas naa keeta ntokitin kumok naiteng'en iyiok kira ilaramatak lormaasai ira orbarnoti laing'orita amu labda saizi unaniangalia ira orbarnoti ashu ira ake oltasat ira mama ira esiankiki amu kesidai tenikijing tenikiyiolou eramatare ang amu ayiolo ajo ore olameyu nitanyamala iyiok kira olosho le maa naa ore enaa lompapa Paul naa kiteng'en iyiok enikinko tenikisurvive ashu tenikiendelea weramatare ang kiata enkop ang netii olameyu nemeye nkishu ang. Neeku ashipa oleng unaona hadi tuko na eeta mpaka egira sii airemisho unaona hii ore ele mashungwai naa olaitayio nai te farm amu etuuno tinewueji ntokitin kumok oleng naa keliki ake iyiok. Kaji Mary's Pet eneleshao aka nayau sim remember to subscribe to my YouTube channel tine tiabori naa keeku itum mbaa sidan nikiya dukuya tiatua maisha. Neeku ayieu nitoomon oleng papa karibu oleng. Toliki olaing'urani le Mary's Pet Show ajo ira ng'ae? Nantailoji Paul Lolenchake nara orpayian lorkitoip shipa oleng karamatisho nanu ore biashara ore eramatare ai naa biashara mara ake duo loshi payiani osuj nkishu biashara nanu atii biashara hii ore nanu biashara ai naa nkishu ontare airemisho sii airemaki endaa nekaramat nkujit naramat nkishu naramat intare ore nkishu naata naa nkishu naa kanu apa duo interua ena biashara aiterua taata tenkata naado saidi olarin 10 yiolo ajo ore irmaasai naa iyiolo ake yiolo nkishu
bioto nkishu pookin entoki nataasa naa kaibelekenya napa kishu kaibelekenya napa kishu omuai nikimany napik nkishu ebiashara kemiri ore naa entoki nkishu ainei metii irmongi amu ore nkishu naata naa freshen nikijito kitum kule ore baiyio tanakata kiata litai labda 10 enkiteng nabo one cow kiata ajo ore baiyio April nakipuo litai 80 ore kuna kishu neme pure kinaiba nikiponu adaka itu ore baada egira biashara naa aikimir kule nikimir nena kishu nkasho ore dare ara duo mkulima lengaraki oleng ambara chama le topa Kajiado ati si national Topas Breeders Committee Kenya neuro laramarani londupas nayau miregeshi tonkwapi eboo te South Africa nayau kanyor ayau miregeshi amu nayau miregeshi obo apik intare enkata nabo atum irkuon enanyiang'u irkishu nabo orkuo batum tolari neeku anyor oshi ayau miregeshi tenkaraki naa kanyo duo apa piimbelekenya aing'ua napa kishu ang' ake ormaasai nimbelekeny nkishu aaku nusu iyata ibelekenya amu kwanza kule apa ninye biashara amu ore na romono nyeri netum litai on 70 a day sasa mara ndirumia romono na dia 3500 ndio kumok oleng ala ni nikijonjo gharama ya nchara weishwa kebwana nikuna dai kukawani enakishu kule kebongo na ngama kai kikarayo kwa shamba inkarayi neeku kiasi entoki naji semi grade ebwana ore saa 10 omiki mpaka ndio katitina ile kwa mjile video wa neeku neng'as naa aku biashara nalong'ope ore no ntare no ndoka ikramatoka ore irkuo naa kikimiri miregeshi lolari olapaitin ong'uan 35,000 nikimir irkuo 35,000 nikiar osokoni kira laikinot aitoshelesha osokoni nainyaaka aiteru mpeku onkulie erikakala loro ite kwa South Africa ilo mpaka South Africa kiara njorolo ilo nyime kisia we expecting kigira ni miregeshi kulika ndia salary kwa miregeshi na 210,000 amwera pige bei na currency ore na rena no wandeite age temora kage kindi ba ite banga kiara barnoti oloito we partly pay the fare although era ba kelele bika ko musuku imiregeshi simu ama na ni jela lala yela ni jira bale la mo ni abu te mata nyamu ni mo ni pesimu kai gore kitambo ila mpaka South Africa kitamba ba kibu ya South Africa wekara na ni wale kage shomo friends line ya ore June I am expecting aka kyo kushaira na ngamgo dormire ya rabati ni ndege wow ndege lo abo tenigene gwara na taya lo ya ko ala ngamurmire wow ore baba na tenigira wari ni kushai to welcome our ram yes narodwa jo me kumok yela jo ore shimasai na ikinyor yes nikidol ingera 200 nikidol inkishu 500 yes narodwa nanu ajo arodwa na ingera ndewueji ajo kekutik kaka unasema kore inger nabo oro kwanza loro nijo 150 yes yeah yako hata maishoshi giro ndari na isho 100 kanyo tenkaraki enkita sikinoto amu teniaku kumok nilaikina hata namara itobira todua ajo keeta enkaji enye tenesha nepiki enkaji meshaiki neori naaji negiro mera 200 na kibidi na bayu enkaji na hiyo nkuje kumok namayu nano naitanya marero nani kirosha shamba lai napikaki endaa na teneisho neeta endaa ore enkata aku keisho nemitoki apu netoni naitoti for 2 months neeku dol ajo ore kuna kuti naitumito faida alang anotito dupoto amu ore tenepuoi osokoni na kemir orpayian nkirrenye 10-15,000 namir na 25 dinari
nainyangu nenyana uni nareu. Wow, paa kanyijo irmaasai Kanyijo irmaasai. kwanza tookuna kishu kumok enkata nemeretu. Eng'oru nkishu kuti naanyor osokoni. Amu maate toi mekure apa enapa naimani nkishu. Etaa osokoni kimany. Bei tenaa kayiolo naaji atookoyu enoshi apa osinkolio lormaasai. Enaa karikito ajo naata ormeregeshi oroki nkong'u lamirr 45,000 naata enkine hapo tumetoka. Neeku king'orr enkata naoku time mee piishum oloing'oni ilarin oong'uan orkiteng' peelotu Kenya anya 100,000. Hiyo ni hasara, sio? Hiyo ni hasara. Amu hasara tenkata hasara tena climate change. Mekure sustainable enchan. Etaa entoki naoku haraka tena kiti nikiata. Haraka ukule. Nikinoto sii taata gharama sapuk amu mikiata olchoni apa kipetaa, mikiata apa esimu, mikiata university, mikiata ositima. Kidurri apa teneishunye enkare nitu mekure idurri, lazima piing'oru enkare ino, ning'oru ositima lino, ninteng'en nkera. Nisum nkera ino ena ramatare. That's so powerful. Naa kama enakata olameyu enapaelong kata metuata iltung'anak inkishu, mayiolo tenaa were you affected by the drought? Ketuata apa ntare inonok ama nye ndupas kwanza na vile nauro olameyu? Etue kake aiwa nyamalu amu kaata nkanashara naata lalashara naata neokunu nkujit nedorukunye naikoji nene nkanasha mama natereu enkito kiteng' nemekimari nailepilep nelo laputaa lai nailepilep. So the end of the day natum inkishu karibu 50 nemenainei nusutua naaponu akeyie ai-effect kidogo kake well etunye entoki inono. Etunye maybe 5%. I succeed na 95%. Ayau apa nanu endaa shomo Narok adung nkujit amu karo biashara ilo nkujit. Kaata iltinkai odung nkujit. Neeku ayau apa endaa. Paa kama saizi kajiko irmaasai piimanage nena kuti kishu enye amu atodua vile nitoriko yiok ewueji nitainyeki endaa, atodua irpaek, atodua sininye ewueji nipik enintayu kuna kujit toliki siyie yiok penyo. Kajoki irmaasai enyita enderretena. Ore tenakata netamayiana yiok Enkai. Ore tenakata eninyototo piidung nkujit inono niindim adung'o nkujit niindim ainosa olari musima arashu ilarin aare. Kake kajoki nanu irmaasai enyito ninyoto nipalipal elototo nidumu entasat orpanga nedumu orpayian nidumu olikae oltarge ninyoto aitayu ate endaa amu ketii tenakata endaa enyito maitayu ena daa peekinya toonkolong'i olameyu. Amu keoshi nanu nadol ajo elelek meyieu irmaasai naa kaapaliki nenauru nataka tu nepuo nkishu, yani hawataki kuchoka. Matushum inkujit pee kintotie nkishu tenkata olameyu. Matushum inkujit mikintoki aisho nkujit ang' epuo paa kintoki aponu aibaden iltasati laijo le Mpapa Paul laa kore ninye egira tanakata ninye aing'oru nkujit pee eretie pee nkishu ang' amu etuata by the way nkishu ormaasai oleng kake saizi etasha tenakata netii endaa. Kajo nanu kening percentage kiasi fulani. Etii ake kitum taata irkuti tung'anak oning kake kumok lemening. Nikijoki kumok enyita entoni. Amu ore ng'ole millions ompisai nikiwaita kulie counties naa kumok. Kinyang'u nkujit, kireuta nkishu, naa keiba irmaasai meyieu nenauru. Meyieu nenauru ormaasani tiang'. Keyieu nelo aidurie nkishu alo Long'u alo airrag orpuya nena daa tenakata. Tanauriki endaa natii enkang' tapala amu kiidim atanauraki nkishu epoito aing'oru nepuo wezi kake menauraki tiang'. Olojo kaata shida enkare. Meya kulo mele kujita katiwoshoki Enkai ake natasaidia nalo adung. Neeku ore toki niata enoshi ake Biblia inatoki nimbung'ita amu tenakata kuna kujit naa kemitiki yiok kipuo emirr kanyio teniyieu imbung'ita tenakata nkujit taasishore. Ama kuna kishu ekule kiidim neifugai tong'ol naijo purkel.
keyieu ore ewueji lazima piata enkare, ore kule naa ore enkare naa lazima piata. So it's a must to have water. Unless it's a crossbreed. Enkiteng keetae inkishu orgurto. Yes. Kulo tung'anak laa keyieu ninche naa kiteru tidie ainyiang'u enkiteng nemeeta endaa. Nee enkalano taata ina amu keyieu naaji naa endaa interu. Interu ake teshumata pailotu atum. Ore oltung'ani olo secondary itu ng'as alo primary. Keeta ake enkolong nilotu abarata kitum ake gap. Amu ilo areu ina kiteng nilo nireu enkiteng naa keeku ninepu idipa aisho irkujit otoito naa nkujit naanyu oshi kaja inosita. Neeku interu oltung'ani taramat. Keipangayu sii toi. Iriu ake enkiteng enaa nkukui. Indim atayiolo ajo kenya enkiteng ende beli nkolong'i are. Niwosh ina hesabu nipik irbeeli loolapaitin. Enkisuma pooki toki. Enkisuma piiwosh inkaisabuni endaa nayieu enkiteng. Ina peemitoki olameyu aya. Kanyioo ejoki kulo maasai laa kifuga ake ninche nkishu for prestige, yani peeji kekarsita ake megira aasishore. Kejokini eewuo enkata ore nkishu nemerupare naua saidi. Ore nkishu naa endaa nikincho Enkai nikes, keyieu nkishu nekes, meeta enkata nijo ake atigila nkishu. Aiwuang'ie neje, aitaasa enaje, kake mipiton aibung nkishu meu olameyu aya. Ina taata makosa nagira aikata. Ekijoki yiok irmaasai enyiro metaa kila olari nikes nkishu nipik sitoo bank alang ake duo enton aata nkishu nkorkoti naamany. Yes. Ama matodua ajo itaasa sinye enkiremore mpaka enormashungwa ntokitin naijo kuna. Nadol ajo ore ketii nye metii ena opis silale kake atodua ajo ketii ewueji naa ketii silale lishomo alo ayau. Toliki siyie duo irmaasai kubadilisha. Amu ketii irmaasai lemeyieu niremisho pii. Dupoto enkiremore. Ore taata naa kairemisho. Naa kairemisho amu kairemoki nkishu endaa. Ore taata yiok kiata endaa. Kuniani ong'uan ompoosho, 10 orpaek, nikindip aatipik inyoo store. Kipik tanakata neeku ore tanakata yiok ejo Enkai mpaka musho olari mpaka April kiata yiok endaa naitosha yiok. Onkishu wenang'. Yes. Wow, ashe oleng. Labda ororei lino le musho kigira aipim. Ore ororei lai le musho naa peinyoto irmaasai nenauru toonkaulele neinyoto taas orkasi. Amu ketii nkaulele endaa, ketii nkujit, ketii enkare, ketii enkisuma, inyiire empanga. Ninyototo taaning'o enaji tenaa ilang'eni pookin, tenaa enkera nirorie ntae, tenaa olee, tenaa iltung'anak le agriculture, inyoito nintoki ake aton toonkaulele. Inyoito sii mataramat pooki toki, ntare, nkishu nikiremisho. Peelotu Enkai amayian iyiok. Ashe oleng papa. Nashukuru sana. Naikipuo ake atumore baadaye kidogo oldakitari egira aliki yiok eniko nikiramat intokitin ang' enaa enkisujare, olchani, imbaa ormilo naa kayiolo ajo ikipuo aapok kira olosho le maa. Aata taata oldakitari veterinary doctor, oldakitari loonkishu. Yiolo ajo etii iltung'anak laa kenyototo ake ninche neud inkishu osindano yeyote, neud inkishu. Keliki taata yiok eramatare oonkishu enikunakini oldip, erishata naishori irkeek, keliki sii yiok imbaa ormilo ogira aitanyamal ilaramatak peetum intokitin ang' ataa keeta afya sidai, neeku kepiru, neliki yiok nena baa pookin eramatare oonkishu. Neeku ayieu naitoomon tena rishata, karibu oleng daktari. Okay. Respect ashe oleng. Yes. Ashe oleng. Nkata duo kitoduare. Kesipa. Naa tenkang' oltasat oleng ake. Oleng. Amu oshiake naramataa nkishu, nalo isiaitin ainei. Etoliki yiok amu adolta naaji vile nigira aliki irmaasai enikoni teneramati ashu enikoni tenisuji erishata naudi. Atipika naaji ajoki ore ninye enkisujata oonkishu nemelelek, nemegol. Amu ore entoki edukuya naa ing'as adol ajo kalo dip igira aitumia. Malimu nanu enkampuni naje, kake oldip akeyie metaa kiata irmasher. Eetai indipii nkabilaitin are, eetai cypermetric neetai amitrak. Naa ore naa amitrak, ore oldoo loolitai 20 naa ipik cc 40. Ore oldoo the same oldoo loolitai 20
ore ore lelo ojo supplementary naa CC tikitam. Neeku kee inakata irmasher. Pemidumu ake duo oltoo amu indim nipik orkiti nimiar irmasher ashu ipik osapuk niar enkiteng. Wow. Yeah. Ore enkae swali nagira aikilikuan amaa toongo ketii erishata neudi intare nkishu. Kelo enaa enkata amu ore eshaita enchan enakata eruko enkare naa kishori intare irkeek ooduk. Tenkaraki keetae emoyian naijo orbus. Ore orbus naa overcrowding arashu overeating ninye nayau. Naa ore peyie neeku naa kibusori ake ore duo vile naji orbus naa kibusori naa. Kake nincho olchani odung intokitin asioki nemesioki kaja. Eetae ena moyian naji ormilo. Kanyio naisababisha ormilo? Egol esiai ormilo. Amu kijo yiok ormilo naa kweli. Ore taa sininche lashumba ejo ake ormilo amu kejo polio encephalomalaitia. Ore taa polio naa paralysis enjoto encephalomalaitia naa botanical name duo ena ormilo. Ashu ejo lashumba common name turning sickness. Usually a brain disturbance from a bad feed. Nejo duo oltung'ani otaasa utafiti. Yani kinyal brain. Yeah, usually a brain disturbing from bad feed. Kejo eruo entoki elukunya tenkaraki entoki nainosa. Yeah, you see? Nejo no treatment is available. Meeta olchani onotoki but keeta alternative. Kejo vitamin B1 thiamine hydrochloride can be injected intramuscular. Mina rati ne kidogo. Kake ore naa tine indim niudoki ele shani oji ele multivitamin naji B1 naa olchani oji thiamine hydrochloride. Auda ake ntare. Audoki ake. Immediate me ntare pookin ena namoi. May do would be prevent. Nyok ake duo amu kejo kikashie. Kake itu etumi duo olchani ormilo. Yeah. Neeku enatoki nanya ntare. Enatoki nanya entoki nejo kulikae nkujit. Nejo kulikae kepuo ildien nikincho oshi ntare olchani. Nikincho nkishu kake mikincho ildien olchani. Neeku kepuo kulo dien nepuo sininche nepuo taata ntonat sapuki nepuo toonkujit nepuo kuna tokitin anya kuna kishu anya. Neeku naa ore peenya kuna kishu kuna tonat ekulo dien neeta sininye enyamali amu keeta sininche dien enchuka. Kake ore naa peyie enoolo nincho ntokitin olchani keyieu neibak mpaka ildien. Yeah. Neeku kifaa naa king'oru ajo kaja enikimbooyo. Enikinko tenikimbooyo ormilo naa tenikincho ntokitin ang'. Ejo oltung'ani otaasa utafiti meetae treatment ormilo. Neeku ore tenakata najito nanu naa enchuka nanu ajo pee kiarare ontokitin amu ore ntokitin kumok naa enchuka naar. Amu inepu keeta oshi enkine ore piiyieng enkine eeta irkurt otii elukunya oodo lukuny. Naa ore pii multiply aaku kumok ina oshi peekwet enkine oleng. Naa kelo sii neeku keyaki irmilo. Kake ketii irkeek laa ore ivermectin iud naa kipunguza nesidanu ntokitin. Wow, ashe oleng mayiolo naa keeta likae toki liponiki teramatare oonkishu. Kajo nanu atishipe amu kigira ashipakino eramatare ang'. Etaa duo ake kiti. Netaa kiti enkop. Neeku kajoki nanu irmaasai emaisha ena kiti kop nikiata taasishore oltung'ani. Meetaa imirr aasishore. Tudung'o nkujit niramatie enkiti toki niata nilo esiai amu meeta oltung'ani oasina. Meisho sina. Etejoki osina likenyo eniado mpang'a akeyie amu keponari enaduo toki niata. Wow, ashe oleng daktari. Wow,
Oloing'urani le Mary Supetio, ashe oleng kayiolo ajo inoto enkiteng'ena sidai oleng tenikinko eramatare ang' oonkishu. Agira ake ajoki remember to subscribe to my YouTube channel amu ore tenewueji naa enkiteng'ena ayaki nakuletea tu mafunzo oltung'anak oopaasha. Kiata duo taata oldakitari egira aliki yiok otenebo Papa Paul Olenchake egira aliki yiok eramatare oonkishu amu elelek taadii kijo ikiyieu nikipuo aaya ndigiriini kake mishaa nikilam eramatare ang'. Ore kiata degrees nikiudu nkariak tidie toonkang'itie nikias eramatare ang' nemikintoki aomonisho amu ama saizi for sure irmaasai metaa ore mpuka naikipuoito ainyang'u tosokoni kila kitu mpisai kumok oleng. Teniata garden ino tinewueji nigira airemisho naa naoshi olchani. Naa naoshi olchani kuna. Yani neeku ikiata ntokitin pookin tiatua inkang'itie ang'. Agira ayoki erishata sidai namayiana kitumo tenda wiki terishata naijo ena kaji Mary Supet Eneleshao aka Nayawusi. Mary Supet Show, inspiring lives.